KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV jaam Allah wale mon caggal on jamma mawludun nabi sallallahu alaihi wasallam en baali jamma patamlam o jamma Cheikh Tijane jamma Rasul sallallahu alaihi wasallam kono jamma mo gonda tigi en kokki ɗum ɓeɗon waliyaɓe sernaɓe ardiɓe oɗon diwan toro hen banni ɗum faade oɗon jiyaɗo Allah mawɗo mais nde won noon en keɗima tigi ko ceerno Abdourahmane haali ko barke on barke tigi ganduɗa ko tawetnoɗo walla barke mo ceerno Salif ligguey woni keddiɗo ha joni fa tabarakallahu hande ñalawma tawti banduma ene wayno wonanno ko ñande 1er janvier hande hikka golɗo lawol woni ko jeegom jeeɗiɗi lewru janvier wadde mbiyen ha joni ganduɗa tigi ko selani ɓosani no wawanno kala hitande ganduɗa tigi aadi bil aadi saladade ɓuuri firtudade on aadimo ganduɗa Pindi TV fiɓodire rendo bokke jalluɓe walla fiɓodire ɓesgu ceerno Salif Sow noon tigi wonno mbaɗirɗen golle ɗe heddo e ganni heddo tigi e tarika kono kadi eɗen gandi golle paydiɗe gollama ɗo ganduɗa tigi gueɗe baɗɗe fayde gollama ɗo eɗen gandi deftere Allah nde silkama ɗo eɗen gandi jaaɓe jawatul kamande mana diɗo noon birdama ɗo fa tabarakallah hande woni cérémonie officiel o hande woni ñalawma duwa o hande woni ñalawma kaare siragal hande woni ñalawma Tijane ñalawma islam eɗen gandi oɗo ñalawma no wayatno ɓuure saraji fof gari on jii bowgal no heewiri yeeyoɓe ha e ganduɗa ti ummiriɓe dowri ndi ummiriɓe ndiɗon jeeri fof gari hawrude garɗo dental Allah kewal nde won noon ko dental mabɓe nde won noon joom dental ngal wonko golliniɓe won yidde nde yinnoɓe kono kadi won ganduɗa tigi ko waɗannoɓe e moƴƴereje won ko ganduɗa tigi sañi ɗon won ko ñooti ɗon ɗum tigi woni ko ganduɗa ko heddi wadde mbiyen kala koɓe mbaɗi ɗo hande ko yoftude oɗon gorko ko yoptude ganduɗa tigi kaare siragal oɗo gorko e mbaadi darde nde daranno l'islam nde wonnon sen kalimo eɗen mbawi ɗo felli jiyat o felli jiyat woni holɗum woppude galle mum woppude nokku mum woppude bandu men yaha ganduɗa tigi hoɗiya ɗo ganduɗa kadi gonta ko cañirgal gonta ko mesalal wadde ngal ɗon mesalal ngal o laatino hanki oɗon neɗɗo moƴƴo mo laatino hanki hande rendo fulɓe ngo kala yoɓimo rendo torongo yoɓimo fa tabarakallah gueɗɗe noon puɗɗima fa tabarakallah no wirnoni ko noon deftere nde nena silke jeyaɓe Allah moƴƴuɓe nene jooɗi eɗen gandi ɗo kala ko duwa ɗo hande duyra anniye duyra ɓerde lamde duyra ganduɗa ko haqqilantagal eɗen gandi Allah jaabo nde wonnon ko jooɗi ɗo ho ko joɗana ɗo ho kañum ne jaari ɗum noon ene yetti jomiraɗo subahanahu wa taala wadde Abouba ala no batten sona nadde nder sen naati nder ganduɗa ko jiyenɓe poɗɗen yiide ɓe kalden ɓe poɗɗen haaldude ɓe nde won noon eɗen gandi bokke jalluɓe holko hokka fa tabarakallah kono fuuro kumbalu mam holko rokka saabu Pindi TV wi ɗum ɗo haaɗat ha bokke tan alay saago windere nde yii ɗum windere nde naftoro ɗum windere nde kadi mana diɗo no hormoɗo ɗum fa tabarakallah ma en tawiɓe nder ganduɗa ko halifaɓe galle ceerno Amadou Bocar nan toon halifaɓe ganduɗa tigi bokke jalluɓe nan toon halifaɓe woɗɓe kono eɗen gandi les autorités par ce que gallo ko itane gueɗal ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe laamu ngu haaɓe nder ma en tawiɓe toon fa tabarakallah wona ganduɗa ko disnodiral wona jokodiral yimɓe dowodira kono eɗen gandi holto gasoyta ñalawma ando gasoyta ko to guenale juuriyade wali Allah tedduɗo fa tabarakallah Abouba rewam jehen nder bokke nde yani hono ceerno jengudi Sow bokkinaɓe mbaɗi délégation yaade to makko yo ar o lomto almamagal ɗo e bokke jalluɓe o wi ɗumen yo duttoto hoore fonde mbaynoyo ceerno Amadou Bocar caggal ɗum noon bokkinaɓe mbaɗi délégation jeehi to ceerno Amadou Bocar yamiri yo ar o wona ɗo almami juma bokke jalluɓe o woni ɗo almami juma bokke jalluɓe bokkinaɓe gaddo yimbo ñande gaddoy tambo bokkinaɓe fof ko seedeji ko ɗo to gonɗen ɗo to dariɗen ɗo ko ɗo bokkinaɓe mbaɗani ko cuuɗi yo ar
o wona ɗo o wona ɗumen Allemagne eɗen teski ko cuuɗi sappo mahano ɗo yimɓe fof no ceski oɗo galɗo dingiral ko dingiral pettitenogal bal ɓeɗo mawɓe jooɗiɓe ɗo ko ɓeɗo Alassane Sabbal en Yeroji en ɓeɗo pettannoɗo bal nden nde ɗum watta ɗum waɗama eɗen gandi nde ɗo hettere ko hettere malade ɗum noon ceerno adda hoɗi ɗo e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi 1982 ha 92 eɗen gandi ko kanko woni imam ha nde bokkenaɓe e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati mbina mbaɗana mbo ziyara e nder ziyara bokke mbo waɗanta ceerno Salif Sow duuɓi 13 o tawama ɗum kanko ceerno ɗum noon ziyara o waɗa caggal makko e gardugol almami juma nden ceerno Amadou Salif Sow yo yurmede Allah wone makko ha hande oɗo mo gonɗen eɗen jaara e capanɗe 3 ziyara mo mbaɗanten ceerno meɗen ceerno Amadou ceerno Salif Sow nde yurmede Allah wone makko ceerno Salif Sow eɗen ganduno e makko neɗɗo juulɗo gongiyanke jiɗɗo diine jiɗɗo goonga jiɗɗo ndema jiɗɗo jawdi kadi ko teddinɗo almudo jiɗɗo almudo amin teski nden almuɓe makko hay so tawi neɗɗo kala to mbawɗa memde albiru makko way kono ko kanko piiɗani ɗum o meeɗa ɗum jabde wadde neɗɗo mema almudo makko kanko ceerno Salif Sow ɗum noon ko neɗɗo teddinnoɗo ceerno muɗum no feewi donc ne jeeya hen kadi ko neɗɗo tedduɗo moƴƴo mo gandanɗa hoore ma yimɓe fof ne ceedi e muɗum ɗum noon ko seeɗa tan jinnomi jokkude kono so Allah o jaaɓi wittama waɗama e defte ko ɓuuri makko to rewno ko waɗanno kawisaji ɗi o hollatno fof yimɓeɓe ganda hol gonɗo ceerno Salif baɗanteɗo ziyara o donc nak sans plus tarder en dokkat maire commune mo Bokke Jalluɓe haɗen men nokkude maire dokken jomwuro Bokke o bismo bandiraɓe ɓe e wuuro he caggal mbayere maire o adjoint makko eɗen calmina maire de la commune de Bokke Jalluɓe représenté ici par son adjoint Mamadou Baydi Anne en calmini joom guure en ummiɗe e bangeji fof e nokku bangeji nayyi jogli nayyi en calmini hilifaɓe diine ɓe en calmini hilifaɓe aada ɓe yo Allah rokku en wattude ni mbo wuuri bandiraɓe oɗon ñagane Allah kala ɗo goto e mon ummino yo Allah nawtu ɗum toon e dow jaam e dow kisal e dow welede Allah Allah jarama on jarama min ji darde mon min ji garal mon e inde leñol ngol en bismima yimɓeɓe fof en jurnotako oɗo baɗanteɗo jiyar ombo hande jiyar mbo waɗante o sabu o tolnima ɗon hono no Boufal wiri ni ina wayno wuro ngo liggodiri e makko liggey baɗɗo fayida ha Allah hemniɗo kono en mintisani ko liggodirnoɗen e makko ko wadde Allah jarama oɗon mbiye bisimilla mon e nokku he ko nokku mon no garduno ɗon ni yo Allah nawtir on noon e dow jaam tawto yon dow dam e cellal onon bandiraɓe responsable uji wuro ngo Allah jarama on jarama min ji darde mon onon fonnoɓe ñantade jooɗoɗon vous les responsables onon fonnoɓe ñantade jooɗoɗon ndenɗon yimɓeɓe dental horo andede holon o mais ko onon goni dariɓe oɗon jaɓɓo yimɓeɓe oɗon dari oɗon teddiniɓe vraiment Allah jarama on jarama ɗum noon bandiraɓe yo Allah rokku en wattude ni mbo wuuri en jiiɗa jurnade totten micro o maire men Mamadou Abdoul Anne Allah jarama on jarama en rahim caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum mi salmini dental julɓe ngal mi salmini on e inde ministre d'état directeur de cabinet du président de la république hono Abdoulaye Daouda Diallo maire commune mo Bokke Jalluɓe
mi salmini on e inde délégation mo gondumi o ina hen adjoint sous-préfet arrondissement de Salde monsieur Bou Kamal, ina hen Abdoulaye Dembardo Sow premier vice-président du conseil départemental de Podor, ina hen Boubou Diallo attaché de cabinet ministre d'État Abdoulaye Daouda Diallo et honorable député Aboubakri Diallo et Amadou Hamadi Diallo chef de village Boké Dialloubi, président association chef de village du commune mo Boké Dialloubi et kala chef de village mo tawmiɗo koye délégation he jeeɗa, kala conseiller municipal mo tawmiɗo jeeyaɗo e commune Boké Dialloubi e commune goɗɗo fof koye délégation officielle jeeɗa, e kala chargé de mission Abdoulaye Daouda Diallo koye délégation he jeeɗa. Mi salmini moni fof inde mum e yettode mum, mi juurima serenɓe ɓe, mi juurima sérifaɓe ɓe. Ministre maire Abdoulaye Daouda omo salmina dental julɓe ngal, omo yinno tawtorede ñalawma o sabu caggal wonde maire commune o ko ɓiɗɗo galle o ko almuɗo galle o, kono enen fof eɗen gandi calendrier makko no wayi, enen fof en lomtimama mo e ɗum ɗon. Omo salmina on, omo ndaara jammon, omo ñaagui duwaw, omo nelda on duwaw, omo ñaagui duwaw nde dental julɓe ngal waɗata duwaw, Allah hokka en enen fof cellal, hokkamo cellal e hattan e programme uji e miijoji ɗi o jogani leñol ngol, ɗi o jogani leydi ndi, sabu programme uji ɓennuɗi kewɗi kaaletake, kono eɗen gandi ko ɓooyani ko tan programme mo jogiɗen mo kuccanɗen ko laawol men jeeri hayre mum aafama, golle ɗe ma puɗɗo ɗo e lewru ndu mayde. Omo ñaaguinde seerenɓe ɓe e dental julɓe ngal waɗata hen duwaw, nde Allah timminta golle ɗe taweɗen kutoroɗen ko juuti. Programme uji goɗɗi ɗi o jogii ɗine, anniyaji ɗi o jogani commune o, ɗi o jogani département o, ɗi o jogani leydi ndi, mbaɗen hen duwaw nde Allah timminta ɗum, Allah hokkamo cellal e kattan e hoolare tidde wonde hakkude makko e président Macky Sall. Dental julɓe ngal waɗa duwaw nde Allah addata jaam e leydi ndi, nde Allah addata jaam e leydi ndi, sabu so nde ɗo ɗannima jamma, ummima Bokke yeehi Duggere Payar, fayi Tamba, en mbaɗi ziyaraji, ko deeƴal wadde jaam wadde, ko jaam woni fondement. Dental julɓe pongal ni ina haasi so kawri kala ko nduwi Allah jaaboto. Ministre ne d'État ne salmini on, ina ñaagui yo en mbat duwaw nde Allah addata jaam, adda deeƴal e leydi ndi, golle e programme uji jogaɗi ɗi fof Allah timmina ɗumen, yettina ɗumen. So ɗum ɗon yawti dente poɗɗe ni so kawrama jaafoɗon Boubou haali, ceerno o haali silsil mum, o haali historique muɗum, sukaɓe ɓe gandano fof ma gandu, minen Allah waɗi min jiimo seeɗa ziyaraji nde wonno o wurdino e jiknaɓe amen, min jeehiɗo tourné ziyaraji, yallah yurmo yaafo degoji min jaati, ina wonde Soybou Julde e Boubila, yallah yurmo yaafo ceerno Amadou, min garti ɗo, min tawi moɗo suudu makko Bulungue ɗo Damal, ɗon tawmomi nden. Ceerno Salif yo Allah yurmomo yaafomo, Allah taasa ene barke makko, ko ceerno jabanaɗo duwaw, min won ko gandumi hen, sabu nde tawmomi ɗo mbimomi komi jiɗɗo ɗannade, o wimi hoto ɗanno joɗɗo, an gueɗe ma fof ma peewo ka ɗo tawa ɗannaki. Min kaldi ɗum ɗo, min nayi ɓe ndenawta tourné ziyara e nder Dialluɓe fof, nden min mbiyaani tourné jeeri, on luɓi baba moto, ɗum noon ko ceerno jabanaɗo duwaw, ɗum min nene wonko gandumi hen, kadi hewɓe wonko gandi e ɗum ɗon. Ɗum noon dental julɓe pongal ni ñaagoɗen duwaw nde Allah addata jaam, adda deeƴal e leydi ndi, Allah hokka ministre d'État maire Bokke Dialluɓe kattan e programme uji ɗi jogani leñol ngol, ɗi jogani diwan o. Haza, assalamu aleykum. Alhamdulillah gannaaw bu ñu sante suñu borom subhanahu wa taala, julli si yonent bi tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de fi ñëwoon tey si ziar 32e ziar bu Thierno Salif Sow fii si Bokke Dialloubé, surtout son excellence le président de la République Macky Sall,
parce que moom dafa ñu ne fépp fi nga xam ne bu nga déggee ne ñu ngi fay tudd yàlla ak yenante bi na ngay fa taxaw dem nuy sëriñ bépp sëriñ bu fa nekk nuy taalibe yi nuy chef de village yi fa nekk ak bépp imam ñu fa nekk ak taalibe yi ñëpp di leen nuyu di leen ñaan sëriñ yi ñaan taalibe yi yëpp ba pare aussi sakku ñaan ñoo ngi leen di ñaan ngeen ñaanal président de la république son excellence Macky Sall xam ngeen ne bu ñu fi ñëwee fii si Boké Dialoubé ñu wax ko ba ñu bañ ko wax xam ngeen ne son excellence mi ngi def liggéey bu nga xam ne ñëpp gis nañ ko seen bët donc mi ngi def ay jéego yu bëri moo tax ñu ne ngeen ñaanal ko bu ñu ne nag nañ ñaanal président de la république mooy ñaanal Sénégal mooy Macky Sall mooy Sénégal parce que fu mu tëdd fu mu nekk lu muy ñaan mooy jàmm ci Sénégal mooy émergence Sénégal mi ngi ci tànk yooyu ñoo ngi koy gis ñaan bi nag dañuy ne dëkk bi bëri na ay tolof bëri na wax bi bëri na trop problème bëri nañu donc bu ñu fi ñëwee ci ziar foofu ñu ne leen ngeen ñaanal ñu yàlla oyofal yan bi mais aussi yàlla may ñu chance problème yooyu yëpp ñu jàll fekkee kenn torlu si su ma ñëwee si ziar si fii Fouta damay far di ne Fouta suufu jullit la c'est une terre bénite gëm naa ne bépp ñaan bu ñu xam ne def nañ ko fii si Fouta yàlla dafa koy nangu damay far di ne aussi boo leen xoolee Sénégal si foyer religieux yi yëpp seen origine Fouta la donc boo fi ñëwee normalement bépp ñaan bu ñu fi defee yàlla daf koy nangu bi ma duggee si salle si tente bi ma gis taalibe yi toog ak sëriñ yi kontaan naa si suuf salle bi si biti mbooloo bi fi nekk bu ñuy toogee xol yi set ñu ñaan yàlla dina def jàmm si Sénégal te jàmm bi ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal bu takkee ñun ñëpp ñooy daw suñu yéene suñu lañ gën suñu tey mooy jàmm nekk Sénégal ñu ñoo bokk Sénégal nga nekk séeréer nga nekk olof nga nekk bambara Sénégal ñoo ko bokk donc mooy ñoo ngi leen di ñaan sëriñ ngeen ñaanal Sénégal jàmm am fi ñaanal président de la République li nga xam ne sumb na ko na ko yàlla dimbale mu egg si jàmm te def naa ne tànk bu mu nekk mooy jàmmu Sénégal bu eggee ñëpp dinañ xam ne Sénégal am na jàmm bu mu toogee 2012 ak léegi gis nañ jéego yu bëri moo tax sincèrement maa ngi leen di ñaan sëriñ yi ngeen ñaanal président de la République pour jàmm nekk ci Sénégal ñaan yi mooy nu may wax far wax ni aussi mooy piqué yi boo amee kii nu mu tuddee mbaar bi dafa am ay piqué ay pieds ñi koy taxawal donc ñaari ñooy pieds yi donc Sénégal day saxar rek mais du takk ngir ñaan yi donc ñoo ngi ñaan ngeen ñu jokk ñaan yi pour jàmm delloo Sénégal nuyu chef de village Boké Dialoubé ak bépp chef de village bi nga xam ne ñu ngi fi mais nuyu aussi monsieur le maire de la commune de Boké Dialoubé ak bépp maire bi nekk si arrondissement Sall damay nuyu aussi également sama xarit nga xam ne Tamba laa ko xamee man Tamba laa jógee mooy le président du conseil départemental Ardo Sow bi fi toog sama wet mais aussi fekk naa fi également sama collègue sama xarit mooy Ousmane Sow préfet Ousmane Sow maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu mbooloo mi yëpp di la ñaanal vraiment jàmm maa ngi ñaan également ziar bi mu gën a di yokk ñu ne léegi nous sommes 30e ziar mu dem bu am ay 100e ziar ñu ñëpp ñu bokk ko incha allahu rabbi maa ngi leen di ñaan di leen gërëm macha alhamdulillah sant yàlla fof yoɓe ngar ɓe mbaɗa représenté ɓe jooɗonomo ɗon kanko mawɗo leydi ndi ɓe ñaago yimɓe ɓe nde mbaɗata duwaw e leydi ndi nde Allah hokkata leydi ndi deeƴal sabu o wi so tawi on ƴeewi leydi ndi caɗele ɗe no mbayi heewde ni to banggue fitinaji e fof kono haɗi ɗum huɓɓude tan ko dowuji ɗi ɗum noon yo yimɓeɓe continue dowuji ɗi no moƴƴi no feewi o wi kadi so tawi yimɓe ñaganima mawɗo leydi ndi na haani ñaganede o hokka yoru tan ɗo sa naati Boké Dialoubé tan wonande gandunoɗo Boké hanki
e ganduɗo bokke hande ma yi waylo no feewi ɗum noon waɗi ɗum ko mawɗo leydi ɗum noon liggey baɗɗo fayida ko fati e rendo meɗen o wi kadi sen ƴeewi Fouta ko leydi duwanadi ko nokku duwanadi sabu sen ƴeewi hohoɓe diine hande haaleteɓe ɓe fof walla tubnorteɓe banggueji fof kañen fof lasli mumen ko to Fouta so tawi en ƴeewi Mouhamadou Bamba en Alaji Malik en Baye Niass en e woɗɓe fof jiida e sernaɓe meɗen hohoɓe meɗen wonɓe ɗo ha hande ɓosani ɓe kañen fof eɗen gandi ko Fouta gummi mbo kalduɗa hen fof tawta ko ɓi moƴƴo ma wima ummi ko Fouta ɗum noon eɓe ñaagui duwaw nde yimɓeɓe kontinta e duwanade leydi ndi e duwanade mawɗo leydi ndi ko ɗum woni ko haali e tongol discours makko eyyi bandiraɓe sehilaɓe caggal hufde kala balɗo e ngoɗo wuuro kañenne vraiment nanaɓa hen golle baɗɗe fayida kono en mbawa wasde yettude fedde black kala ko jiiɗon ɗo no waɗa ɗo e 5 e basuji e télévision ngaji e fof écran ji fof ko fedde wotere nde wiye fedde black ko sukaɓe meɗen mbaɗi ɗum kamɓe kadi eɗen gandi golle baɗɗe fayida ɓe mbaɗa ɗum e mawludaji donc eɗen duwanoɓe no fewi joni noon en dokkat Aboubacry Diallo o haala e inde notable uji bokke o haala e inde responsable uji ɗi fof kala garɗo ɗo e inde pelle kala kufɗe pelle gonɗe ɗo e bokke walla gonɗe e jalluɓe fof o haala e inde mumen Aboubacry vous avez la parole. Bandiraɓe julɓe assalamu aleykum mi salmini bandiraɓe fof miɗi idoro salminago seeran men wonɓe ɗo ɓe e almuɓe eɗen calmina ceerno men ceerno Abou mo ceerno Salif caggal nde julɗen jettuɗen Allah julɗen e nulaɗo makko eɗen jetta bandiraɓe ardiɗoɓe fof e no Boubou wiri ni ne wayno so haali ko enen ɓe fof kaali sen kaali ko kanko haali nde wonno fof ko gotum kono mataw o yiɗi tan komi waɗa heweɗo hen konngol kono hollude moon tan wonde oɗo ziyara mo mbiyeten ko 32e ziyara eɗen jetten Allah no fewi eɗen gandi te tuggi ko 1993 ha hikka Allah walli men eɗen tawa eɗen ñaago Allah yo Allah hokkumen tawede kadi o samude eɗen ɓeyden ustade eɗen jetta bandiraɓe fof noon eɗen jetta ɗeɗo dente ɗe wi woni DSB d' abord ko kañum woni fedde yummiraɗo e dental 2000 ɗum ko pelle dariɗe daraniɗo e ɓamtare leñolngol mais aussi eɗen jetta eɗen jarna bandiraɓe men wonɓe ɗo ɓe kono ADB no wiri ni bandiraɓe ni ne weeli ha maayi en jettaten Allah no fewi par ce que justement ko organisation woni foof eɗen gandi noon ceerno Abou dental ngal de en paami hunde nde fuɗɗima fadde ɗum noon holliri ko yimɓeɓe ne jaayi ne jaɓi ko yeyete ko kadi ne paami wonde baɗanteɗo ziyara o hono ceerno Salif ne jari ɗum ɗon ɗum waɗi eɗen ñaago Allah so Allah rokki men tawi ɗo saama wuuri ɓuuren kadi wadde organisé ɓuuren remtinede doole men e hakkillaji men beele organisation ɓuri yuɓɓude kono ko yettude dendagal bandiraɓe dariɓe hen guila heccanki ha hande kaaɓani par ce que jiiɗi effectivement ko ziyara o ɓenna no haaliri ni eɗen jetta noon bandiraɓe men ɓe kodduɗen ɓe hono bokke salsal bokke mbaɓe ko ɓeɗo goni ɓe kodduɗen tigui rigui eɗen gandi kala ko meɗen kewnude koɓe aroɓe koɓe addotoɓe ɗum noon ko hunde ɓoyde nde min ganduɗa minen ko ɗo min tawi sikki ala ɗum iwata aussi ha ɓuuri fo wurta kono ko ñaagade bandiraɓe oɗo ceerno Salif no wirani sukaɓe ne jiiɗi ɓurde andude hol kanko Boubou wonko fuɗɗi hen kono eɗen cikki wonde omo jogui kawisaji Allah ɗi ganduɗa eɗen jiiɗi ɗum andude beele sukaɓe so wiyama ziyara ceerno Salif beele ɓe mbawa ummade kala toɓe goni e aduna o ɓe garɓe tawe ziyara o eɗen ɗamini wonde caggal ko haalaɗo hande ko ma yimɓeɓe hen ɓuuri hen waddude hakkille ko heeɗi ko tan ko ziyara eɗen gandi ko organisation namdi ko moyen ji bandiraɓe a wawa wadde kalisma to ɓuuri e suudu Allah walla e diine oɗo ziyara eɗen gandi ko sernaɓe wonɓe ɗo ɓe ko itti ɗumen to ɓe gummi ɗo ko haɓe gandi ɗo ceerno Ousmane en vraiment eɗen gandi wona mere ɗum ɗo noon firti ko kala ko neɗɗo wanno hen yo ñaago Allah double ɗum o wuuri walla waɗa ɗum triple kala no mbaɗɗa eko wayni Allah rokkanno ko ɓuuri ɗum ɗon noon mbiɗa wasiyo haaran ɗum ɗon mbiɗa wasiyo mon hen ɗon
en tout cas ko yettude Allah e yettude bandiraɓe bokkinaɓe kadi ne jetta moon chef de village haali ɗum joni ne bismon moon e wuro ngo ko enen ɓe fof jeeyi ɗum kono onon arɓe ɗo ɓe hoɓɓe oɗon mbiye bisimilla moon ha vraiment ziyare o gas so Allah lamɗo jaaɓi Allah rokka men kadi tawede o saaha mo wuurede mbeɗen mustaki eɗen jetta noon to gayrirami tan ko monsieur le préfet vraiment garɗo woppi haali mum hamude mum ko autorité et vraiment baɗɗoram garɗo au nom du maire hono Mamma Nene vraiment kanko ne eɗen jetta meɗen jarnam o haali ɗo ko ganda enen en gandano ɗum ɗon firti ko ziyare o ne heewi ko ganduɗa en cuwa tum andude maɗo wayno kono joni puɗɗiɗen ni ya lokken tawi ɗo samude eɗen mbeɗen sak en calmi bandiraɓe fof asa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o wi ceerno Jamli o wi ceerno Jamli o wi eɗen tengtina makko salminanu ndu e bismago ngo o wi saabu moƴƴere e jaam mo addanino o wi mo aranno hitande foof wona ɗum addannomo ko wi ko o wi omo qirrana ɗum o wi almuɓe leydi ndi fof no gandi ɗum o wi o kanko de o jaɓani wonde ceerno ko hoore almuɓe ɗum tigi kisa Allah waɗi Allah tiggimo kisa werlimo to hoore seeremɓe to hay sinno ko almuɗo en calminimo en bismima qur'ana Allah o en tengtinanimo bismogol e ɗemɗe meɗen enen fof e gardagol ceerno Ousmane e ceerno Bohar e ceerno enen mbiyata ceerno Abou e miñumen o wi e dendagal wuro ngo fof e dendagal jalluɓe fof e ɗemgal mumen en bismima ceerno Jamli keeragol ɗum jiidani e ziyara mo gonɗen e dow mum o wi ko qur'ana Allah mo addani en o en bismimama mo dey o wi o haali ɗum noon ceerno Salif ko almudo ɗum tagi kanko ceerno Salif o wonti ceerno o wi ɓiɓɓe makko ko almuɓe gonti seeremɓe kanko ceerno Ahmadou ɗum ɗo ɓiɓɓe makko jibinno kamɓene ɓe jibini hono ko ɓiɓɓe seeremɓe mabɓe ɓe jibini ko ana wayno ceerno Salif ko gontuɗo ceerno Ahmadou ceerno Ahmadou ne o wi ko ni hen nawano ɓesgu mum ɓiɓɓe ha woni taniraɓe e kala hitande jooɗo hono ɗe dente taw ko qur'ana adda no heewi no feewi o wi ɗum woni ko jibini ɗum ɗo ɗum gonɗini almudago ceerno Salif ngu yo Allah moƴƴo o hokku en eno wayini heddi hankandi ko almuɓe defto o wi enen fof en dendi en batti e juuɗe ceerno Jamli o wi yo almuɓe ndew hen o heɗo enen fof eɗen barkinoro qur'ana Allah o bisimillah won tan ɓitta lawol gotol o wi ɗum ɗo ko ceerno Jamli fonno wadde ɗum kanko Allah teddiniri ɗum gueɗal makko o itti gueɗal ngal noon o totti mawɓe makko mawɓe makko ɓe batte makko o wi kanko noon ko miñi ko kanko noon watte makko mataw kanko noon ala mo watte mum o wi noon watta ceerno Yero Sall kono jaɓani ɗum noon wakkilo Allah kanko Allah fawi o wi piɓen noon barkinorade moƴƴuɓe mbi وحيث بسملة الصبي في المكتب وحيث بسملة المستبي في المستب وحيث بسملة الصبي في المكتب يكتب للصبي ووالد الصبي ولمعلم الصبي قراءة من نار ربي يا لها براءة بمي كلا لتقول نعم تقول ما جند يعني تقول ديدنا با باسي ميمرك alif lam lam ha sagiru cukalel ngel e bamum cukalel ngel e yummum cukalel ngel e ceerno diɗo baawo kamɓe fof Allah windaniɓe kayitaji assurance wonde ɓe daɗe jaygol Allah ngol ɗum ko ñande naatgol premiére basini o
foti ko haali ñande joftugol walla ñande dengol qur'ana ngol eɗen jorte Allah enen fof kala keɗiɗo tawni nehi neeti ma heƴe on assurance qur'ana Allah o assurance mum ɓuri mawnude ɗum annabi Isa o wirtinoma ganale o nani mayɗon leptede mooli Allah lepte cattude o yurmi mayɗo o ɓenni yehi ha waɗi duuɓi o refti ɗon o yi mayɗo ne deƴƴi gulali ɗi o namni Allah moƴƴo o annabaɓe ne ɓadi Allah o yi jiyaɗo mo birtinomi ɗo ñandede lepte o ana wullo mi wirtitima ɗon mi nanani dande makko Allah wahye makko o wulliranno ko leptirede bakatuji makko kono mo ɗaccuno ɓinguel Allah longiri koreji makko ɗi nannude ɓinguel ngel jangde qur'ana o wi nden kam wona qur'ana no wawi wona tawrete walla linjila ngel windana bisimillahi ngel refti hen min Allah moƴƴo kersumi ɓinguel makko ne janga bindam ne janga indam e dow leydi mbaɗa leptambo e less ndin leydi min Allah kersumi ɗum mbimi malaikaji yo dartin lepte ɗe faade makko ɗum ko gila bisimillahi ala ko haali alif lam mim ene fof yo Allah heññu en hen yo Allah timmin ko heddi ko ceerno Jamli yo Allah ɓoynanmo ɗiɗo ñalawmaji yo Allah ɓeydu wuno yo Allah teddinbo bisimillah ɗum min kettimi min taw عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة وهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين رب جعلنا منه صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فلا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد.
أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد نعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يلا يوم حجر كلا ويوبا weltare ويوبا weltare kadi a marama kadi a malli jinnaɓe maɓe keɓe malanno fof kadi a ɓeydi malade maɓɓe malede maɓɓe o yi ñande darga kala coyniɗo ɓiyum no faye mum dogat ɓiɗɗo fof coyniɗo jinnaɗo mum no faye mum dogat ko Allah haali ɗum to Qur'ana yawma yafirru l-mar'u min akhihi ha to ha ɗoyno kono ɓiɓɓe renɓe Qur'ana ɓe ɓe tottere ko tengade kanŋe ko haalanelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi kamɓe ɓiɓɓe ɓe ɓe mbiya ɓe ƴeewo jinnaɓe maɓɓe ɓe jagga tegade kanŋe ɗe ɓe pooyi koye jinnaɓe maɓɓe ɓe o wi kala maɓɓe mo jiiɗa e hasboore ana waɗi tegade kanŋe ko jogiiɗo ɓiɗɗo denɗo Qur'ana o wi onon on dañini ɗum jinnaɓe moɗon onon kay beltoɗe o wi yummaɓe kadi ko moƴƴo o wi kamɓe salifen ɓe yo yurmede Allah wone maɓɓe o wi ko hidmannoɗo ko gollannoɗo ceerno salif kala koɗɗo naɗɗo ɗo taw ko moƴƴo mo ceerno salif hormino noddan mo wiyamo ya unoye gawri taw ko kesiri joni joni ndefa ñiiri buna moƴƴuɓe pop tuya ko ñiiri buna taw ko jungo ma gonirɗa onir jungo ma defira jungo ma on no hande denɗo Qur'ana caggal muɗum remɓe Qur'ana caggal mumen yo Allah wat barke ko hetti ko joni eɗen ƴeewa ko hemate. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان واكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الحام واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تآخرنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا اللهم به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشلل والخبل والسلب والشقاوة والطغيان
والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ونكر الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا ثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وعلى السنة الغراء وعلى الطريقة التجانية وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بحرمة القرآن وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلام وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ورحمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين شرور الناس والنار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلوة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقاء وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالغين غيناء وبالغين غنى وغناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح أبي الفيوضات شيخنا ومولانا أحمد بن مولانا محمد التجاني رضي الله عنه وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وخلفائه ومقدميه وإلى روح والدنا الشيخ صالح دم سيره وإلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه وأصدقائه ومشائخه وأسانيده اللهم بلغها بما قرأناه وما تلوناه لروح والدنا الشيخ صالح صالح ابن دم سيره وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه ومشائخه وأسانيده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين وجعلنا منهم اللهم انصر من نصر الدين وجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا ضاعت أقدامنا ولا خاب مسعانا اللهم لا ضاعت أقدام الجميع ولا خاب مسعاهم اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها
وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حوائجنا فاقضها وتعلم أمراضنا فاشفنا إياها وتعلم مقاصدنا فبلغ إياها وتعلم كروبنا وهمومنا ففرج الجميع يا رب العالمين وتعلم أعداءنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلاما محسنا على سيد المحسنين وإمام المحجلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان واكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل إلحام واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه عن الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا اللهم به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشلل والخبل والسلب والشقاوة والطغيان والشقاوة والضلالة والطغيان ونبنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ونكر الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا ثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وعلى السنة الغراء وعلى الطريقة التجانية وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بحرمة القرآن وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة برحمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين جمهور الناس والنار سترا وحجابا وإلى الخيرات. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadeele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda
naɗɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla naɗɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma